Ingane izawuthempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ingane ke yesikolo ihanjiswa ke event ke yamaphoyisa esikolweni phana kwi matric dance njengoba ke bokusho wena ke isiren ukhala nje ama wi kanti ke kufake nayo ke i-danger tape bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqane ngene bengelele kuyona ke imboso Siri MTV sithi nje uma siqala ngane yona channel ake wenze kulungile uciphizo subscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba ezishisayo nazo ke izitrend hayi ke wengane izawuthempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ingane ke yesikolo ke ihanjiswa ke event ke yamaphoyisa phana ke esikolweni ke escort njengoba ke beyiyaphela kwi matric dance kanti ke wengane izawuthempela yona ke lengane ke ebiqashwe phela yibona ke amaphoyisa ke ephethe ke imijo jantaba inhloko hlela ke zezibhamu kukhala ke wena ke isiren ke ufake nawo ke ama danger tape uthi hey yabona ke lana ke ithina la esizoma lana ithina phela esifuna ke amehlo wabantu ngayo lengane le hey bafowethu impela yona ke lengane ke besehli phana ke venini yamaphoyisa yabe isinyathela phela ke ku red carpet ingaphazanyiswe umuntu kukhala ke nayi siren ke webafowethu wow hey bafowethu impela abantu ke bashaqekile kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana ke engayo ke le video bathi wow thina ke mangaba ke sithi ke siya emthethweni ke siyovula ke amacala kuvisa nekuthiwe ke hey linda amaven ke awekho kanti hayi oheme laba basuke bagaliventa ngawo bezihambela ke umathanda izindlela ke zabo hayi ke bafowethu impela ke yena ku general ke Nhlanhla Mkhwanazi naye ke seyifikelele phela ke yena ke le ndaba ke eyasescourt yamaphoyisa akhambisa ke izingane kuma matric dance ngemade zikahulumeni wathi ya yabona ke mina ngizokwenza ngani isifundo nina hayi ngizokwenza ngani isifundo ngizonimisa pha emsebenzini bese ke ngibheka ke upatron eniwestile phela nikhamba le ndafundavu yenu bese niyayikhokha bafana bami hayi ke wengane zothempela ke zinjalo ke izindaba ke ezenzekile ke ngayo ke ivideo etrend kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana ye-event ke yamaphoyisa ehambisa ke ingane kwe matric dance ngenkathi phela komphakathi nawo uthi ufuna usizo kuma police station kuthiwa amaveni hayi awekho abalinde bahlali ke amahora belindile hayi ke bafowethu thina asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa thina ke simboso MTV sithi nje bafowethu bafuna uzibonela ke le video kulula kakhulu kwakho ukuthi ungene la kuma comment ubone ilink izokuthatha ke ikubeke uzibonele yona le video eyisimanga neshaqise ke abantu abaningi phana ke enkundleni ke zokuxhumana.